Good morning. Ngasi numajing numit ki card message happening minarase ko. Ado numajing numit ko ahambada number se 156 leire atuga color dana koi gi pink color gumba kai gumba do minus sin bi ko. Ado keno ko hadi aina sum chak thongbada hapon habado chini angang bani ko. Numajing numit ki da haina koina chak thongbada hapkada base chini angang gumba do main taro happy bi ko hadi monday dana aina habado sangom natraga hadi normal angoba crystal chini se ko hadi chini achamba se ko adum hapa yai ko ado ahambada koi card message yeminarase aduga timing afaba so happy yengase ko ngasi yoina timing afaba se kai lege habado adu dumaga yeminarase ko ado sidagi card number 1 card number 2 card number 3 ko ahum sida lere ko ahum sidagi ama khanbirase aham baise khansira ani shuba khansira natraga om suba khansira habado ko first card khanbangai ko first card ki se happy yengase ko first card ki se ko thabak chatkadaba leiragadi ko kaino manga si se ekenom hoge chatke khotke hairagadi adu chatlu ko hadi chatpa matamda engoda kanaba oibado natraga hadi chathoktramaksu ekenom start tauge kaina khanba leiragadi adugi thabak to start hobiba yare ko hojikse hadi ngasigi oina hairagadi adugi thabak to aina hobo khotpa yaba ko number 2 ko number 2 sina ko aina khaliba pot sida no mok haide aina khaliba aina hoji ningjariba pot to dum pangthopio adugi pot to ma hadi mingonda hangbo ko pe mathau ta de ko hadi ai full trust thamo aina khali se aina tawdori se ai mai pa kani ai chumgani phagani haibe ko kanamta da haibe gi darkar su oide ko kemta haide bi da chup chap to gumba dumaina gumba to biba hai tar ko thaba se attention pio khatang ai gi dream ai gi goal se da ko ai pe kha tha doine kai khalaga di hadi lairik pa bu tumina like pa ba hadi yam ka hena keno taw da bi da ko ai pe kha tha doine ko to ne ya lawo mo ta hambra ai keno ko gi job ki exam tha doine ko to ne ka tumina adum ai gi thabon thokpa ko pa adumai tawraga thaba ko adu si lei ko hadi wa ngang da ba ko ta ba adum mas lei ko duga number 3 ko number 3 khan pasina ko amuk lei no ko si lei se ko competition se amna lei ko imu manung da oi taraga su amada oi tara su ngasi gi na hadi lots of competition si da mu hadi conflict su khara su yaw bodum toi se ko conflict yaw ba haraga di motina da ba amaga motina da ba ko ta ba yana ta ba ko ta ba tension gumba kai gumba kitang macha khara lei gani ko ado sida tension leye keno leye kolen haise ko hadi kadang release on bio si je hadi ngasagi conflict kumba kai gumba lebe se hadi release on tension gumba le raga di release on ba aduga ngasagi hadi conflict sida conflict en khala yena khala se sida changbe mohta ko hadi som doina haidu over sign toroga hadi sida aina keno to mafam sida haita kitang toxic oi mafam se to shopudi ai som na kan doina leijage da aina kado mai to leitho ga mai toroga lebi bu ko aduga timing sina ayuk ki pung 3 ka minute 30 deina pung 13 ga minute 9 phang lere ko aduga 12 ga minute 53 deina pung 2 ga minute 13 phang lere degi 5 ga minute 10 degina pung 8 ga minute 59 phang lere degi nungdang gina pung 1 ga minute 2 degina pung 2 ga minute 33 phang lere ko aduga nongalam dai gina 3 ga minute 13 degina 5 ga minute 93 phang lere ko sisina ngasi goina afaba timing ko adu english ta mung hallo haibani no ko 712 a.m. to 11:28 a.m. Then 12:54 p.m. to 2:19 p.m. 5:10 p.m. to 9:53 p.m. Then again 102 a.m. to 2:37 a.m. Then 4:11 a.m. to 5:46 a.m. ko sisina kogi ngasi gi oina afaba timing ko adu sida lere kogi card ki message se me thank you